Dobar dan. Davorin Trstenjak je bio učitelj, prirodoslovac koji je došao na ovo područje, pošumio naše brdo Djed. Tijekom rata naša škola je stradala, nažalost bila je pogođena granatom. Dan škole slavimo 22. svibnja jer je 22. svibnja 1887. godine u Kostajnici održana skupština učiteljskog društva čiji je predsjednik bio Davorin Trstenjak. Poslije Domovinskog rata škola je obnovljena. Danas imamo 185 učenika. Nažalost, svake godine sve manje i manje. U školi su organizirane različite izvannastavne aktivnosti. Šta? Tebe? Ajmo, Zara, da vidimo. Šta je? Ajde. Ponosimo se našim sportskim uspjesima, gdje svake godine idemo na državno natjecanje iz gimnastike. Pa evo, ovo su nam 5. razredi koji su u eksperimentalnom programu i rade samo gimnastiku i atletiku, bazične sportove. Evo, Zara se priprema za županijsko natjecanje. Mi puno radimo, ali se baš ne promoviramo onoliko koliko bi trebali. Danas imamo organiziranu večer matematike. Hodi Dinko i ti. 4 da. Svaka ova jedan. 9 sati. Igramo matematikski. Aha. Večeras u našoj školi se održava večer matematike koja se odvija u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva. Danas je došlo 80 djece i 15 roditelja koji se zabavljaju i igraju igre vezane uz matematiku. Učimo prikazivanje i analizu podataka. Jako zanimljivo. Dobar dan, dobar dan. Evo, nismo pojeli. Nalazimo se u knjižnici osnovne škole Davorina Trstenjaka. Mala knjižnica, ali eto za potrebe škole sasvim dostatno. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ajmo ptičica. Ajmo malo. Pa evo, mi sad trenutno radimo pisano oduzimanje dvoznamenkastog broja od troznamenkastog. Evo, ja bih pohvalila sve svoje učenike na tom radu. Evo ga. U školi je super. Što radite u školi? Računamo, pišemo, zbrajamo i oduzimamo. Sad smo uključili posebno, znači neke kamere ne... Jel imaš curu? Ne. Sigurno. A imaš neki hobi? Ne. A kad dođeš kući, šta ćeš onda raditi?
Ništa, gledat ću seriju i kad završi serija onda ću se malo igrati. Snimi onda, znači... Slimači smo mali mi, naša pjesma svuda zvoni. Svi smo slatki ko bomboni, poskočimo hop hop, zalupajmo top top. Limači smo mali mi. Jel imaš neki hobi? Jel imaš dečka? Nemam. Kako ti je bilo prvi put u školi? Pa bilo je super. Jel imaš dečka? Ne znam. Sve. Sad ću napraviti. Ok. Snim. I sad...